Namasukungam Sadi, America Guest of Washington, Voice of America, Arilungti Kane Yen, Pögel Nidon Gada Shipu Shipke, Penda Tambu Seven Yusachi, Chilu Nidon Yisachi, Lu Dawasumbe, Shi Sapubuninki, Sanjun Yendu Shugu Tuzure, Nasnayan Zomian, Tirin Yendu Shugur, America Chisi Tungji, Anthony Blinkenki, Kasa Chindi Siju Gor, Tamshe, Teng Tangbunambe Kabla, Arida Ganagi Delam Chota, Ngu Mambu Gombashete, Konki, Arida Gana ki delam chebe kapsu dendu che gosar dendu che gyuen batha ya nyamle che gosar nyamle che gyu tha khade lang gosar khade lang yen chi songdu chisi tungji Blinken ki arir thurab dir yubab chepsi ki chota cheyu zo gyana re ji song batha gyana da nyamtu toshu sungse langcho ne delam che gyuen batha Xinjiang tu doa mi topdang doro dang batha Hong Kong tu mangsu dosi dang be kabla Amerike rentang la zintong de de khade lang yu yen temena gyana ki tele du tu tong ju re ji song du chisi tungji Blinken ki chisi tungji suba Pompeo yi Xinjiang tu changyu khaje miri zame su yu be takshu la methuna yu gyang tanye te tamshe na peju dang mebre Tede Tuisung Gusha Biden Zingyong ki Shokdang Nishu Zepsi Yube Yikje Dunbe na Gayon Sungyup ki Siju Se Yobata Yikje na la Gyana ki Banjo da Gente Ma Turi Toshu Nam Chochik du Dine Tenling da Kuyanjin ki Geji Dolu la Genda Yurumbu Sugyu Nuba Yube Denzo ba Chile Mebate Yenchi Sedu Tene Amerike Tuzo Ome na la Jidun Sobe Tuminiki Amerika da Teme War Delam Gyasu Chede Gyana Jiki Siju de Zime Dangureje Tujashik Modu Chedu Tuzo Ome Tumi Tim Tiffany da Scott Perry Niki Gyana Jiki Siju ni Tuzu Yue Tsawata Dokcho Gu Nuba Mado Mebe Siju le Zixing Nido Nishulor Ari Tuzo na Purangzen ke Tuja Dunke Scott Perry yi Amerika Ngawan Dembe Gegab Shimba Den Zamlin la Dembe Netsu de Longo Dunju Ring Teme Rangzen Gegab Yimba Sera Chego Juju Trojana Biden Zingyong ki geji chode khana Tewen chomi chegyur gyabgyo chegobata arida Tewen war chemebe chongje chudun yonggyur chömö gozu goba lamdun chesing chozo tumi Tiffany yi Twitter tagye dengla tumi Perry ta ngani ni nyamdu yanagi siju zime donggobe trojar gyartu ngojo cheba yenje tinggodu Tine nido nishulu Amerike rawang kangbe roami topdan ki nyento na zamling na rawang mebe gegab Tseshi Mashu na pyo da Syria ni dandacha yobre. Rawang kangbe lokor ki nyento mambyo na pyo ni rawang mebe yudu la zishin yogyang. Nyento sarsho na mangtu ki kange chewe Syria da pyo ki nedan rawang ki tseshi na chikwa cha yobani. Pyo ki nedan la losab geshi cha yobre. Nido nisashi lor zamlin nang ki rawang ta mangzor nyenka shebe nyento tuenbe nang. Zamlin na neyam ta benjo chingöbyo denja laba chungzing langba. Mangzo sunggyop cheken namki siwan chikduba kade langbe kap pamye chenpu chungba mase. Geji topshu ki tonyamti wangcha chikdube chosu nushu mangwa leba sedun chedu. Pimi dikzu ki sigon losan singi cho leyun tama mazobe ngon ki tsamri sigo tame kabla yaga changsha ki ngade Arunachal ta Denjong nu Bengal Meghalaya chiela ngade rimbe nelena yobata shenya Himachal ta yaga ki gyasa dilir shungde ki chobem nandu Dunta ni minzam ki ringi chobeb digapsu Arunachal ngade shungda chigeb lunche pema khandu choge ko nga nang batar nelenda gasu sabge shu yobata meyu tangwan tu namshi genki ngusu petu megang nyembar gu kamena yobata denzingang shingune kalumna yobre gyaga daramsale phög dogar chokpa ne tabdun ki lobjon lemba membe dogar chokpa mibai tabdun botsu sheda shabruso kurishu yo Changsha kugi chongge cheka Shillong Times sarsho ki zomdik bataje Patricia Mukim ki jandir phög nedin keje mambögor lena yobata Shillong Times na gyana ngoshebala thomar phöl gülün chegoji sumbekola nezu töndu Assam da Meghalaya phödön gyabgyor sobe sane detu ba gushep somya dip data da nyamtu Guwahati thongker tu sane sanju gyulam la phögor gyagar da phögi sansam ki zönyo tha arishung ki phögi siju da gyabgyo ki temja ko sungdu Sigyon chogi tengdi zo gyaga changsha kugi tsamri sigur tama digapsu shija kha da kador tu nedu pyomi namla jente da galob na yobata mimangi nguyone sigyon la tukji lengbu chunje tanganandu nga zo sanju nyeru shu sabayin nabazo nga zo lerim si namba tuji che